to akora wo mo kwakọ ye saa robbery no no mo tete moto so na ekwan a polisifoɔ fa so che wo mo na koso ya eye wonderful wonim se wo mo mpaboa na wo mo hye call robbery urade wo de wo besere me mpaboa na wo mo hye call robbery no edu time a wo mo nya tip up na wo ko fie ho na mpaboa na wo ho hama na wo mo de bubu ayi no so no ebo na eno so wo ho enye mpaboa ne hama nko a bag bi mema wo bag bi o mo de sen wo mo kon mo free na beti ebesen kona ha sei na yase ho no mo nchem kona no eno so no o mo ko hu sa bag no e wo nkrofo ne dem ho no mo ya enya sem keto last year sem o ena wo mo konso no mo hye face mask a wo mo de akata wo manim ti wan hwe a wo hu se onu ni wo mo ko dem ho nso no na wakọ wi ade eh mo kama no twen o mo ko dem ho no so no na sa ade ne wo ho na wo hwe CCTV camera no mu a empaboa no se de na ehye no no mutimi manage ye hu se empaboa we die koro no mpaboa goso ya enko Ghana Pro Service for ma yade papa ya me ne wo ekase ni suspect mienu ba akudin de Abubakar Mahmoud ena owura Mahmoud Abdul Aziz omo mienu mpanifo din so kra na ya san fa pe ho so na Mahmoud Abdul Aziz ni eta friend Justin Martins ayesi enie obaba fitisa wo niema se ya yesi obu na ni se tete na akoso ya wo sesa wo niema de akọ otai bokro no wo sesa kwa ne sa asem ni si 11th September 2025 ena mpanifo ayire wo ho dindindin abo wo krom mu die mu a ene se 24 February ya wo nsa etimi eka wo mti omu mienu no wo mo boa ma enhwehwemu akoso na emom nsema mo di to dwane se wo mo pa achew enipa onkoton niema ne ma no ye fe ne adi wote oyarefa ebe God no ho ni sika no mo ya ye wo tom a obi e fe no adi a wo no ete oyarefa enti apolisifoɔ boa se de be ya ene wo mo ya che omi enu nyina boa se adi no ye betimi akɔche nim cause ba de se so watu fi afega na wa ba be kana se a wo mo boa ema enhwehwemu akoso nti Chief Inspector Bridget Banawu ena chesenensa ehya se a wogina mu say Public Relations Officer at the Criminal Investigation Department CID ena nensa ehya se oh okay ene yem free enkran kropon mu enkopie mu ewo Asante Mantam mu wonum ayaresabia kese a ewo home na chese konfo anochi teaching hospital ena ene enkaiboy efree ba Joy News e de ebre yen wonum ekere se eye Nobel syndrome na ene atiatese ewo yaresabia ahodo no ano konfo anochi teaching hospital wonum susu efamu bi ye papa ene nti wonum esre empanimfo se yade se enipa beji ayaresha aya na ekire wonum so ye papa esa say obi beba empani ho obi beba kire se bibia ni ho na nipa kro no woda fom nipa kro no woda konwam ene de won free hospital wonko no na yade foforo na wasan edi ekofie ene ti Nobel syndrome no Confirmed teaching hospital wonum so efamu ye papa yede adesrede to empanimfo anim se womra wonum ahim nje say ayika enya me nko a yisu ka ho bi enyina ka ho bi ampa na akosia we de ye fa konwa so abogana fire service for ye bo ma baso papa wo ma yade e won mo enkoko epoye mantem se ye free cran yakokumase wo de ye mra poye mantem na empanifo won mo eye adwuma e wo National Fire Service se wo mo ho no mo te so ne wo ma homa yi e wo bra no miensa abapo ho sima miensa kenkran kopie ya akora bi atola trem akora 3 years yakosua na dia say numbers na ye 33 numbers na ye 33 akora wanya emfinhia miensa atola trem nani ombede no mayi no ene se wo mo diem dikadikadika eko assess the we area hotie ne ade na chese nyame aye wo no madom mo timi yi akora na firimu a boni anka no ebere mu yi ni film ne sawa wani tua ne hu nyina ye basabasa ifini ade ene se eja wo ma cleaning ne hu kama de na ko ayasabia me no ka se no wakopie mu ewo Holy Family Hospital ya eno ewo enkoko ene ne potem ho no mu na eno mu na fire service for ede to just ye nhwe ye mayi ye me ani nko ye ma ho
because akwara saa 3 pm saa time no Ediem pa na okoye wo ho school for kra nyampo ana wo pon aba fie kra mpa wo ma me na wo sa wotimi ma wani ekọ wo ba ho ana se wo papa no eni se eja nyame aye wo madoma wo matimi agi abrante yi se ne wo nya ba ya abrante papa ewo epoye mantemu nti na anu ada March bosom da na etoso aduonunum ena omde beto dwa se asema esi March bosom da na etoso aduonum yensa no eye no kore wo mkogi akwala ne firi la train ni mu a kese sese de wo guso a agi ayarehwe ewo Holy Family Hospital ewo enkoko epoye mantem nyame ne yeda na se ine yenyina apoye mantam mu emra ye free ho aba eye enkran kropon mu yekopie mu ewo Okai Kwe North ena enei mrashepedwani a wo ho honorable eye Theresa Awuni Ladi ena maami ede ensemi atudwa wo kire se ne mpasua no so ebetumi akonanim na ye de atie for vaje akoso ya mayi wa free mu bebo wa abowa eno ano no bowa na ni okonso bowa ni okonso ena bo ahina bowa ena maami ede atudwa a wo kire se wo hia asomdue ewo ne mpasua no so ho na se development anase enkoso en empejaye ebetimi akoso a agi se wonum nyina eka bomu ya adwene baako honam baako nipadua baako na wonum ekekere Okai Kwe North na wonum ede anigye atumi agi empuntunwuma esi honomo eni nti wosere ne mpasua ni nyina sofo se enipa nyina emomodin na ye nyina ye nka momu na ye ntumi emfa asomdue enkekere Okai Kwe North ensemi maami eka no wo eye na ano bosumi a na wotwe awie ye wobra ye nuanu muslimifo edi wonom eye Eid Fitr no ena maami ekoka ensemi nyina ewase a wo kire se Okai Kwe North nipa ewo ho emwa na wonum timi emfa asomdue enkekere wonum empasua so Ebusia Ghana Mampani His Excellency Yebra John Dramani Mahama okopie mu ewo UN General Assembly na we no daily graphic de ni mu ha de dwa na wo kyerem se Africa wins historic vote on slavery se ebanisa empanifo jojo ensema ha continent no say ya bibrem anofo epoye atoye na we de bibrem nyina and also Ghana's first resolution at UN trafficking declaring gravest crime unum say no kwasam say yana nanom te omba bia wodi omonkoye o na kwasi broni obi ka na sam kwasi kokko ebe defe yenya koso ya esesa ye ndi ye koye na wo de won konso a okoye adwumadin kruto adwuma mu adwerem na wo de wo ekokoye na eba na sanso a ya na ha adwen ye pa ne se Ghana Mampani kopie mu no se enko ade enkofo ye de wo dada yan akodi ewu wo haye papa edu achi na wo twintonto wo so no na je se Ghana etimi edi nkonim Africa edi nkonim na je se Africa so di nkonim a na ewiase nyina so na edi nkonim a eche se sa slave trade ne trafficking ne ne ma kokokoko so no amwa bibiman ama bibiman puntuo ankonanim ewiase nyina so ade atom se yiw no kwasem amwa yen nti Ghana Mampani kopie mu no ne ekoso ewo ho bi eni akenkan bi edi amamo ewo daily graphic de bokrata no emu ayo ene na mame nyina Okai Kwe eye North honom a MC a wo ho ena ene atadwe wonum ate de na wo kire sem eye ade sesese ai ahoboagu akwanmu papa pa wonum eba beye ensiesie ne ensachare foforo kora ama yenua no muslimifo ne nyina ene se bia wonum empempi no se wo mu wie Ramadan no a wo mu ekobo empaye no sese ye be hyehye eye bebese modern infrastructure e wo honom pa na chese ye kwa awia ne apata ye bono ye mobie mu a sese yi ebe ye full modern infrastructure na kire se wonum atumi atenemu asu afre nyankopon ana ala abo empaye yi pa we Okai Kwe eye North MCE owura eye Christian Bajia tete enede ensemi atudwa mass.com so no ye kenkan bi ede emamanfo agosu ye ka ye tiefo ne have say live e wo Facebook ye live e wo Facebook Max FM Ghana
and a YouTube radiato mo and a YouTube nso no ye live e wo ho no mo enti wada roma baby a wonam bia nkasa me radio mentimi mpege nkuta se ye nkure radio enante eno ane saudi wafa wo phone na wabo Max FM Ghana e wo YouTube anase Facebook wobehu nia ekoso ene nia eba e wo ifia hanom na wonso agya enipa bebre wo mu no nsa etimi akọ na nsa etimi aba asomu bi ya enya asam keto akra na speaker yewra Alban Kingsford suma na gbagben ena wa launch the third edition of Democracy Cup ai ena anwa o si enche kra match bosomi da etoso aduasaba ko 31st March e wo parliament no ena je se wodi atodwa se ebekoso papa ebekoso nso ana ebeboa match se afamnu nyina nso no mpuntu a wonu mo hwehwe wo constituency ni ade no ho atimi aheha wo na wo bra speaker kasa no wo kire mu se parliament for leadership se benkomo nifa so ye keto so ye pani mu nyina mo nkambom mu nyina mo fa mo adwen ko benkro mu na nyese bia cap ya ye bebo yi no mu ba be ginagina so we se me party A we se party B nti no debi wo so wo hwe ni mu se hwie be 31st March 2026 no mbeye lunch ne kama na fe wo ma biem na ja ball se de games ni ade a wo mbeye no nso no wo so obi amfa ne honyem obi a emfa ne honyem na muwa na wo man puntu nso entimi enko nanim ya enye asamketo akura ora David Sebastian Damwa ono ye director media relations at parliament eneja odi etudwa no kwasem yemwe mu ewo agric ministry for akache na chese asoye a ehwe emfudie ene enuane ho ensem so tiefo nyina enim se na nsem ho na ye nuano mu a na ye maame no mo adwadefo a won ekofa tomatoes efiri Burkina Faso ene miame ahodo no eba wo man Ghana mu ato renchem ekotu ebi mu a Ghana chese ekoye ye ewo oman mu no ene ye asoye no akasa wo kire se ya ade sesei aban no ene asoye no akabo mu ene akuafo akabo mu asese yankasa ye tomatoes wa ye di wo man mu anka ye season no ye be ye ensese ya ye nsakira ye wo mu pa se de be ya enkoba ne se ye bedua ntosu ni season bi ene de season ni duru na se ema ya na eno so ye de ni kire o man afoforo so da bi ye se ye bedua no afimu ni nyina se de be ya ye kofa ntosu o ye kokra ntosu o afiri aman ahodo so afiri Togo afiri Cote d'Ivoire afiri Niger afiri he ni nyina eto ebetumi etwa ene yi wonum ede atudwa abusu ma 89.7 FM maximum indi no asoguso a wutie ne se da se papa ensem ne de doso akosu ya kakra aka na jejeje agum ede amawo a chese edi kan editie wo se manfo nso hu ne ekoso ewo omamu ya kwa parliament je kwa poe mantemu ya bankran ha se ye kokuma se chese enenam ne ye de ensem no ye keka bomu ne de esom ye tiefo ene ya hwefo nti afi na wo do afidie na to ha yesi da se papa nyame ento ne boase na wonchira okwan soronko sokora se fidie ne doso wo chinchinchim anaja wo de atoma 89.7 FM. Welcome to Thursday morning. Max FM 89.7. And come on, Titi, and come on, say, hey, cut off for one coming, you may was it. She ranking on me, ultimate turning, ultimate top and casino, cut me so. And come on, Titi, and come on, say, hey, cut off for one coming, you may was it. She ranking on me, ultimate turning, ultimate top and casino, cut me so. Say no, Yami, no woman for cut off for the
Max FM. Max FM. 89.7. Come on, Titi. Come on, say, I can't tell for one come anyway, bossy. She ranking yummy, ultimate tanimu, ultimate taban can see, I come to me so. pay dear when I come was ya. One lady was Mamma. And na haya for a dinner kupoya. When I cook my wood, you was some Dima for Radzi and a woody, yes, some Eddie Maya. Busia must 89.7 FM max money due, and I was so swat as a wooty, and yet that was say, Yankupon and shop papa. A didn't catch or say, and then no Thursday in a day. Ye be show crying a shit. Bibi Abeka Bian so ye, a beko news headline so ya kwako jaba. Or fire drew so ye, bako G auto tip no. Unim say a do occasions are a war honumness or was shaya. Not dream shut down cost so and one is so me pentem or me kwa say. And to small general maintenance where ye shine home and just a ye quine who cry, quine who titru no. Yana akwako ye boachibidin na yensa aka owura SK menu and road transport consultant ready ye baba gi free consultation na da ormo mfa nkyɛn owura menu wo so a ye chia wo do wasem akwaba koso ya onipa na ebe yi o ejimo so pa ni ejima so amosuma fatum ho so ma be si ana no ahomachie wonna no sorry for the first one na say o man ho doni nipa enkwa ebe timi ayes to access so to amaye ano pay die ya samba wo hobiem ye beji adesua kakra ye pese ehwe general maintenance e wo kan ho eniema ba ko mienu miensa bi e wose hu na ya kwan na nkasa kora ye nam so no home maintenance te same pony. Yeah. Madam Asibiani achieve for near honor if you want to be contingency na. I said the market mo so no yes say yanka yesem we abudi any yenum nyina ka bom because I did say road safety shared responsibility ankra bia wona sede de onam form de o twika no de wo ye bibio bia wona form de na say ye abeboa ma ye kwan so adwuna nyina enya asomdwe na ye ka ayi agina maintenance even we kra de enye gina ye free bibi routine checks no say ka bia na say bia wo de adwuma no nka ade bechi bia no wonye bibia no wo de mfa say wo de wonye ofitani wonnim hwe wo ho no wo de kɔ ka ne ho na hwehwɛ ho nyina twehia waso so nkania no ahwɛ sɛ we yi adwuma we nya adwuma sakra no was starting no na before then abɛ no ye free bibi wo be check radiator no omo frɛ no water tank ene de mini ba bi o mkonya sa edi ne fie wo be bie so ahwɛ o e friend say water level no wahwɛ basa cylinder no brake fluid level no battery no kra no ye obabi ho no first na ye wo baby ho ede insugum battery insu no ye friend no electrolyte say no the level no conform a bit ma ade na ye hye
na anoa no na afei battery no afei kogya okwan mu de ma ne yehunu kran se ekogya okwan mu na anhwe ansto se unyi free ho no we se brebi na kom de towing levy ba but ye nyina ye ne Ghana for ne ayi for ye ne ebugu ye but e kum ni papa bo se car se si ho no na se eye bipos kakra ana se ani bribri kakra woni be ba ho so no wa kwhya ase nti sa ne ma nyina we di ewu nti se beye na wo nkofa ennam wo so emma saade ne bi manti wo hwe se obeye original maintenance se sa ne man kinkiti we wa check sa ne ma ne mo nyina wa hwe wo ties no so ye frebe ye wo ba bi one out gauge ade say minimum ayi do woni afidie kura de behwe na wo hwe wo ties na obehu se awe and chairman nko kakwa mu afi wunya bibi now we jack o who spinal any sa warning triangle ni na o di asim se be ya e ba se bibi kura koba na obetimi di akire obi a oba na ama na hu se bibi se asi e wo kwanum na mpo wunya no bi kura no hu se Ghana ye kura ye de ni ba bi a omkusu afi ye beta boa omutwetwe yura egu ho no nti we draw shenkani pe okuhu se yura ba akomienu mi ensan nan egu ho a e se bibi esi anim wo ho no ni nyina na abon kaye na che ye friend advance warning e che ta mani pe na hunu adan ho so ana sa ne ma we nyina amika nyina ani se na no ensuo to to brani se wiper blade enye udi agro be kwa akonya akwanhia enso no sa de mabra ene bo onye din o obo mu nyinam kwa ho ikura okwa bi kura 30 cedis no e bi kura che na fa 100 cedis kura no wato anche kura boso mi ensa enan ekonsia de ebi kura betwa afi e de ama so obegya ya ma na afi entimi wipe ade na broni se upskill and view e ma ne hu na de akwasi aba tisani man kitin we se we driver ni ana ayi no so wo check ya ebi ho no ma ebi ho beta nya adwuma so de obetimi ehunu se de ebi adwuma ne se obepagya wiper stick no agina ho ugina ho na ano blade no ayi bi o ano tiny ayi bi ewa ano na do sa bo se de oboju tai no bo sa tipia obehu na che se wasesa anti antwa ne nkofa first nkwansi ana se oye ne ni mra wansa ubetimi ache anopa bi obetimi anya adwuma ade nti ukọ ho nyina na o yes o check six ani ma we no nyina me ye sure say nyaminti akwansi de o ho de broni say inevitable but nyaminti o bamboni kese secure nti yan hwɛ sɛ saa nneɛma nkitin wei sɛ yɛntwɛn ma ne nkɔfa atorenkyerɛm mmerɛ ansa ne yɛho yɛ amikumi ho yɛ abuebue na ne nyinaa nkamfoa no yɛne ayɛ su ne yɛ ban no ne yɛne yɛ ne kɔyɛ a na afei yɛsɛ yɛ ɔbonsam de sɛbe wɔyɛ kwaseɛ nti a wɔnte fo nti da bi ɔyɛ asobrakyeɛ ade no wɔnyɛ ɔno akora a ɔyɛ si ɔno a yɛne ayɛ su ene edi saa yi na ebra ye nti yenja obonsam adwuma no ne ayɛ nyɛ nneɛma kitikiti anɔpai mama ye South Africa consultancy na nipa be fa na odi be ye adwuma ebe boaboa kwanhyia ho ban ma bra ye kosa Yesu amani hunu diam Yesu amani hunu no eye ade a na boa ya ma yetimi anya nkwaje a ye nyina yetimi akɔ nyankopɔn ani because na ye ni nyankopɔn tem atete nti ohwa ye kana amani hunu dia bɛkɛyɛ odo ni friends ahofama ni ayemiyi anyamiyi na bi a wotwe nipa saade bata na ho bio nti ye masaade no ye masaade no so yebo na nkoye afi ayiyo ne ajadwutwa ewa abusua ni oman ni asafo ni enyuma horo mu nti ye sane ma we nyira nyame bɛyɛ adom ebɛkɔ aba a kwawo adi oni nyina ade asumdwe ebebreye na de wo no no bibeka se eja odrover ni ma ye ne wo seme ye bia na ekwan na menam so no wada woromawo ya maintenance no entimi nkoso ma bibia enkoyi ana ya maintenance no kura ye wo ya kwan no ho me ne wo ya adwene na emum de hwehwemu am ye hunu se ekwan no ba bia ekwan no kura ayaye na yaye maintenance na ye frɛ no road infrastructure yaye bibia warning signs so road markings so ho ekwan no is asphalted ye hokura ne kunye nti sa atam no ekwan ne kunye na ye ne yaye su ne ye ba bia owura manu ntwa no bia yaye ever ne se ebia portals so ho ya bɛyɛ sign post ni ho ye de bia besi ho ehɔ no kra na accident ne koso mo ehɔ no mekunye adentia no ye ma de basa ne say office broni free bibi frustration je say ahudwan wonam ekwan a enye se say office ofi ha no na okɔ bi akumase
free Pokwase, now I'll be drew and some atra, I'll be drew up a jump and akodu some brow be brainy addy. Into your try and some woman or teacher man, 100 demolia, I feel on Shabibia. Into this over here, a free teacher man, air could or a French teacher, quite them. It's a halfway as an prone area. At the entry, a quine year, who and a year sunny. And until one said, oh, foul, I drink a crown to home, let it be a dinquacia eba. Until a quantity, a minimum we are 100%. A binary so sabi with this cabin or one home wedding. Now, one young year, and don't say, and no moon in Queen. Yenny, yes, soon a binary answer Sunday at the BI Queen. Because baby, make out there's what they will pack or your research. Sa hoka cranas as working, the BI Kunipa, the BI and Yasambo. And your quina and Yenny Peseno. Baby, I hear no more crying queen, and this says, we are driving in us, baby, and I didn't know about acquiring yet, and not quite cramming fast so that, and to be an SME, and to Brony say with the precaution measures, I bet 200 no one share, no one down who say Aquaba, or driving in the Aquaba, and yes, I will say, you call me Catente, and I say, okay, Jan, and I could say when they just for your driving. Oh, and to yes, any I soon a bino. Yenya the be addition yab with some of Jubano. Now, nya de pa, never boy. A quantity, no yagin, and yet, me no yagin, and then Sophia Kumasipana, who quire in Namswap, Areho. Weka Sebi, Kumasi a second capital. And you should acquire any doban say, you better quiet speed a day, says can any who say contract and any year so be mentioned is Mentiasi. Na cook must back. One who crab quite to crime you. A quiet crying, a cook must a call bro, a quaffle, a call a slim man 10 a safa cry call a friend say, Western Central. It is a quite a sea, then I use. It is a new massacre, a shanty reading ticket. A gun a friend say. A directive regions in the Cobes and Sias and so. Oh, and so, dear, wait a minute, me, my own call, Saka, now you can say, quine no more we are. Yan and Crophobia who no more do who park here, what quine we, and near flowers near there, did no more yen, come. So one no mind to any swa, and also the accident in a banner. Papa. You have cried to me of skill. Some about your son, and me about your son. It's me, I beg you, Quanafa. And two banner which the second I say you are some maybe the honey be and to be about me, I won't be a oh, and no, a friend say, MMG, DC, Minister and Metropolitan District Assemblies, no, Omona Jumano. That's why I say, I'm not your office. Yes, yes, Edgeman. Would a young point a shrew, would a more from here, if you were not a far, I wish you quite know a bad snap, Brukuma, or because I said, be quiet down. If you want to do a ben or moody. What's a baby cranek? I sent you about 2 swabber, and I know some for Bugu, yes, said here, Tom Swabber, they'll be up and doing. But no, I said, to a buying appointing a good team, permanent to into 1 year, one supposed to than this guy or then a catch. It's Adiama win. Abraham Fogu, Sabi, a labor, send away on Bitia and Bosumi. And now the Moby contract, I send Obitia, and Mobitia. That's what you know. I went here. I mean, why not checking why? Oh, right, but you know why I am a dodging any because the idea, you have found questions, cry, any I man tell me her crown. Idea, I so. And I paid the better was a pan, and coupon show. Yea, and Kianya SK menu, a question can be deni, a cabe deni, Abena, or boy a pan, watch a juma or ya Dawson, or ya dear papa. Estimony, it's in a particular segment, auto tip media, will be met cabo or me fat and come my na yin timinya time no more, said the bear. A bit me a church in Simu. Yes, you are the baby, and ne so your shankania, money now, and your choir, and your name on drive ya or drive it, or shankani, said they were kind and send your walk now was saying ba. So call any sea, quain subiano, was so to me, and more come a brat from Naja will come now fan phone call, now was sign so Eddie one baby say, and qua ed, and quan so de. A yen tom of baby, and he said that they be a yen, yes, SK menu, consultancy be, we pursue training in crop for
wopɛ sɛ ɔbɛfa wo ba na adwuma mu na mo ne no ka bɔ mu no gya ne nyinaa ne sɛ akwanhyia ntimi nsi bebrebe nti ɛsrɛ wo di information ne nyinaa bɛgu so ama yɛn na agya yɛhwɛ baabi a ɛne aka nso yɛde bɛfa yo mabra mɛda wase na yɛbɛsrɛ atiefo ne ahwɛfoɔ sɛ woyɛ entity bi sɛ woyɛ individual corporate institution obia wofrɛ transfer king consult bonya owrɛ escrema no baabi bia obia wɔ Ghana ha bia yɛbɛba ɛne wabɛdi nkita ho na deɛ bɛboa nkyerɛkyerɛ sɛ car yi kura sɛ yɛfrɛ bibi vehicle audit yɛbɛtumi ahwɛ car no because a vehicle inspector I'm trained to be a say in intimate my car you say you say and I will change you wake up kitwa we are a web one more kind of CP na yes adwuma no it is offer 024 479 5465 024 479 5465 offer be biankita hundi bia no beba na ya beboa na ma sa afiwe de yema 2026 enye Easter accident free na eno so am for the bronya hwe we ka say we smart say no so make ka say nyu ono a but ye de ahye no e say be tu amani hunu a da bia na ye de ahye no say Easter de ba akwansia ne dos akwansia enye akwansia ne dos yesu ne ye ban ne ye ne ye esesa abeboa ma akwansia na akopom kra ye de wase nyame insha papa Paura SK Man road transport consultant vehicle inspector just an adwuma na wo ye ne de edoso papa nyame insha yo man no me no much nyame come home Welcome to Thursday morning. Max FM 89.7. Max FM 89.7.
Max FM. Max FM. 89.7. Edi asem pintini pinta wo mpa go so ya. Asem ketewa. Asem ni. Utimi de saka. Na we dey no kwasem ni apart from say we dey yi nyame aye no utimi de sa asem. Anya na me kan ya utimi de yere. Asebia. Asebia. Baby agina bia utimi de sa asebia. Because we dey tie kakra. Ayi yo Abena. Agosu ya ewo. Yay. Mass 89.7 FM Mass Morning do no asugu so a wutie ni ye ani jesam kase abane se no pen Max TV wo favorite TV channel no say ababe pie mu wo multi TV decoder no eso riska ne wo decoder no na wonsa enka Max TV enyema yeyi ne fefefefe telenovelas eba football kwa de ne bebrebe ne nyina nso ubenye bi ahwe live wo Max TV so nti yesrewo wedi adwuma kakra bi ne de hye wonsa wo fie riskane wo decoder no na bomoden ma wonsa entimi enka Max TV na kadro ne nkrofo ne ye twam repeat ne ye bomo live just edroso papa ene yentina o ye fidi kase ne so ne nyina ne se o riskane wo decoder na watimi enye bi ahye Max TV there was sports entertainment and more. Na nyame so ya adoma akoso ya wochina de enfante be yedwe wo. Enfante be yedwe pa wo achimota. Ane ne mpotemu ya enya sam ketwa. Evisa me ne wo kase de ochina ye Friday, ochina ye Fala Friday. E wo ye outlet ni nyina tie. Ochina ye outlet ni nyina ye Fala Friday. Na ye sanso abie ye new shop. E wo achimota retail center honum. Enti bra anopa nondu pepepe na wo ho na ne ye emekambom wunim se edru sa bre na se ye bie shop na 50% discount ko ama buy now and pay later no on phones na ye se beto no se ya na wunye sika no abetua ka no eno ochina wo ba na wo beyi bia ye 50%. Sanso na ye be ye exclusive flash sales e de ama ye tiefo ne ahefo ne mo amani je hu nyina so e na ade bi na akoso mo wine say no spin and win mo wine say na edaswa nti unsaka 1000 cedis awodia ene enya sam keto akora wo china e wo Achimota retail center bra na woni yen emeka embom Fala Friday ne koso no yes am 50% discount ne asan bie shop no amawo na watimi abanti mo amwo Achimota barrier mo amwo la pass ne importem nyina nso mo betimi ada na mani ahwe ho enya la pass de no kwa na mbeko o kira mo mra Achimota retail center hono mo afen so mo amwo sai kure ye hye hoi taifa bokina ne kire hono mo nyina mepa mo chew mo betimi abeka ye ho na open information bia ubetimi afre 059 409 1122 059 409 1122 come and experience retail ebrofo ben ma tregu ha bebrebe yakoso ya eduan ben media minu abon tofa ne enko ye be ni kwakwa ne se bra ne nyina ye ni betimi ati wo na wie that's really ya ba me fa we every diagnostic center wonum e kire se oji wanini na wo hwe wapomuden so eyie esanse enipa de no kwasem ni yade ebeja wa ya na ohun ye moboyie papa eni ntisa apomuden no ne kwaba ne se wanhwe ni yie na yade a ababeja wo epitise prostate enlargement, cancer, back pain, joint pain, kidney diseases, frequent urination, infertility, any de mean to me bosu nyina no kopie mu e wo diagnostic center na ya momodia enhwe ya mawa yaresa na wo hu ento wonum e kire se ye de mfidie e be test wa ahu ba bia yade ne hye na ya bomodia atu yade na se afiri wuni pedue mu hwe wo mochi akwan e wo Legon Oponglo Junction opposite Legon Sports Stadium no a e wa kra wonum ne omu ne di animhwe pepepe from number e wo 055 829
4804 055 829 4804 Diamond Diagnostic Center ohwehwe omo chira kon a no kwasem ni oyade no yebetu ase afri ho medi wenso afri eye adwama so na chese ye kopie mu a na ye koto eye Kivo hot pepper Kivo hot pepper yes makonu a ehye no na esa ede no na abena ka na ehye dawo ujinze akora bi ke o se enkwa ne hyehye bo se na jadie o se na nkwa na ede wati ase enti makonu ede wo de ye aduane a wo se wati mako bi wo ho na wo de ye aduane akire enyo enkwan no ema na enye anika wanya hoho a wanim ebegu ase eni ti so opese wo nkwan so fom na ejeta na asase pai nkwan de a kwaje wo Kivo hot pepper aduane bi a wo ye bia wo betumi e de aye abofradi panidi akokoradi ebrewadi obia edi Kivo hot pepper anika sem ne se wo fa ketua bia na atsire wo nkwan mu kama yie pa nti se wo ye aduane aton wo ye eye check wo ye noodles wo ye wo fie wo ye de ama obi waje orders any ade de wo hia any Kivo hot pepper size bia ye wo bi wo ho no kwadwa man supermarket ahodo no a ubenya Kivo hot pepper ato weso eye must buy ena chere se wonom de wo de ya na wo de yasem isanse na wotwe bosumi bia ye de promo foforo eba ochina ye kobie ewo eye achimota retail ubehu se chese Fala Friday ekoso na ekoso enye eno so nko a enema bebre discount ekoso na wei yesi beje LG product bia na yente so 30 discounts emfa emau eninti beje no washing machine refrigerator sound bars TV edi ne keka ho nyina ya eye LG product no bra na wo ba ye bete so edi ama kama yie papa eni ti sa Madina ene ben wo akwa Madina Zongo Junction ena afenso eye Westhills Mall Circle Dakuma Junction La Paz ena afeita krade eno so ye wo honomom momodian na kopie mu ewo eye Tema Community 1 Junction Mall Westhills Mall eni de ebe wu nyina no enkronkro wo Ghana fa na ha de ye wo ba bia brekum ye wo ho sunya ne suaduro kuma seta maleho kofodua eno so ye wo honomo a ye di yendwa ewo ho eni ti kona kwaje wo LG product no na ye nti so 30 discount emfama na awia ya science so achewade aka ho visit website no ewo mustbuy.com.gh and 0544 019552 0544 019552 frewamo na ne won enika subom na nso kwaje LP product bia Abusua wedi sika bi na yaka menye bi anka me scratch and me ho asem ena mene wo kan se sika pe ho ade papa anse no bi kura be ka se minua 100 cedis bi na gina fa bo ataso no ko so ya na tese da wa bere no ko be so abeg ya wahuo no enya abeg kitwa ya first coins from Koso star 787 na ya mawo sika ubetimi dia ye dia upe bia ai wo bona follow prompt na me two for sa no pay die esense wutie Max FM ntino eya no watwu su Max FM na me hye boss wo bedi unye twanko ade a ubedi 5 Ghana cedi pe na wo de ebeto na wotiri ye yi a ene Ghana cedi no pepepepepepebre a wo betimi so aba umumo so wenya fe na braye office na beji sika no wo kwa yi wose kono chena waba ebe hadwen obo so ha madwen dodo wo dwa masom wo teteme yesrem we de wo phone so a peking kran na abetom na agya wadi na wo so ho etimi ato wenti fa ho gym na bibia so etimi enkoye review scratch and win ena yeka eho asem eka mfam wano pay akosia yenya ne ensore so ne yenkonkoje yenkrato mena no so na nya abone de wani tua eno ani ye street na the street no eba be som ye tiefo ene ahwefo nti ye basisia shot on target. Oh my word. What's the Sputnik? Through the middle. Opportunity for the Fabians. They are back in it. Asante, Mr. Asante. Watch your
Football is back and the nation is ready. From the streets of Accra to the parks of Kumasi to every corner where passion beats louder than 1,000 drums. Ghana Premier League returns. The rivalries, the passion, the drama, every tackle, every goal, every last-minute moment that reminds us that this is our game. The stars are ready. The teams are ready. The fans are roaring. This season, we rise together. This season, we play for glory. This season, the Ghana Premier League is back. Live on Max TV and Max FM 89.7. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back. Get ready. The Ghana national football team returns to the pitch for thrilling international friendly matches you cannot afford to miss. First up, the Black Stars face Austrian national team on 27th of March 2026. Then the excitement continues as Ghana battle European giant Germany national football team on 30th March 2026. And on 2nd June 2026, the Black Stars take on Wales national football team in another exciting showdown. 3 big matches, 3 tough opponents, 1 proud nation. Catch all the action live on Max TV. Max TV, home of sports. Don't miss a moment. Cheer the Black Stars to victory. For sponsorship, call 0208 623010. Oseye Ghana for Enije Kese Abba. O favorite TV channel Max TV Abba Multi TV so. Nye ohiani sa obere skani udi kwada no na udemu novelas, sports, any shows bia eka ho. Ema yen hwenja wo riskani sesia. Max TV, sports, entertainment and more. Before the fame, money, and the fan base, there was Boss. Boss on beats. You the rap. Hold up, since we talking rap, you make a pull up. Disconnect and connect, don't forget an intellect. I'm to tell them, okay, can I move family book cats laser? You the sing. Representing them way I go on from the motherland. Oh, you the rock. And them one just complete it, me style. And me tell them, say me have enough of pie. Versatile. Boss on beats. Then this is your time. Calling on everybody we have them. You call them underground artists, but I call them the up and coming arts. Boss on beats. My name is Nanakusi Bediakum, but you can call me Viper Lino. Join me this and every Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 7 to 10 p.m. on Max 89.7 FM. Let's run the city with no pity as I give you the beats and you deliver the bars. Boss on beats. Bars on beats with Viper Lino. Calling on all alumni. Join us every Saturday at 9 a.m. on School Connect, the ultimate platform to reconnect with your alma mater and share your founder's memory. Let us spread great Okwasi. Share your story. We are the only and first college in Ghana. The only secondary school administration board with a helipad. It's Tema Secondary School. What school near you know? You have to go to Presect to be shaped. Revisit your school days and reminisce about your time with friends and teachers. Showcase your school ongoing and upcoming project. Inspire current students and make your school proud. Be part of the connection. Don't miss this opportunity to reunite with old friends and classmates. Network with fellow alumni. Give back to your school community. Tune in every Saturday at 9 a.m. Schools Connect, where memories are revisited and new connections are made. Live on Max TV, Max FM 89.7 and online max.com.gh. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install you AC and TV and the insurance kura. Essence a deal kesi every Max Buy Abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now. Absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit
selected Max Buy outlets to start shopping. In Shaseka Crown. For more details, call us on 054 401 9552. 89.7 Will Max FM, what do you do? Say, boy, hey, Ghana Fue, Minie, Afro Moses, Mitie, Abena Mozeeno, Abena Mitiemo. Maji tina me dane di winji di misi bisa ko ofi wona me fe eleti so bi pebe de aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se. Welcome to Thursday morning. Shamani Matia, Mammy Shelby, so we don't need it. You got in my area, the corny or door. Oh, yeah, yet is so me, now that is such a share. Shamani, Mammy Shelby. Oh, you may never say, boy, you know, when I'm bad. Madudamana Mauluda, Messanyu, Medachi, Miriat, Miazi, Nina Lasha Winsa, get to a day, Shana Yambo, Mama Janina to my sin, Mama Dampunyambo, get Savida, don't we are swatting? When you don't we are so. We don't we are so. We say 99.7 FM. I come up, they said, ja. Ya dear, ya baby, ya dear. So be the boys in a dear to move ready. Ya kwasa baby, and we are buying so near sometime. Yenny, Akosia says, if a pan at this street in a street in Benson, when you share street in Benson, and says, and then next street pay a PM baby, I won't cry her. I now pay ye bisa. Say, Ababa will be near the Ababa dying a year mass FM. Say a tear for Enka Bimano. Was it 1 year brandy and a atsina? One mat snatch a crowd. No one say a yana and pain pino. Yem funny may be serious. Yes, she will be nice or don't know or don't know, and I just say the echo. Now, Ababe here say our dear Abamu. Na one of my counseling any idea na ye gusukra yet to talk a near ma. Na Ababa or test, a genotype test TB. And Obama and so aqua be Obano coin or bani a career, ya or AX. Bearman nso so eye career ya wono nso so ye AS na bearman ye sofo a o pekwan adi sofo na we na wo ba ne de ne result ne ba ye na odi be kire bearman ne say
sei na ade ne tie wo mu mienu nyina ye careers wo mu entumi enye den entina sa wade ene se o kan akosi se sickle cell anemia disease mo ebetimi aba be pie mu na doctor's advice e kire se eye AS mienu entumi enware eni ntine se sei no wonom emfa wo mo ho adwene be ma ne kire se wodi ni yankopon edi odinyamidi se dan kwama bi o mo ware a enya de se wonom ebenya eba wo ye SS sapepepe eniti doctor's advice no omongu na wonom enware ababa wa ne dadwene papa eniti wodi ababa dan Max FM eni yetiefo se yenka bi ma no se sei won koso enware ana se doctor's advice ontie eno ne ene asemu a ye de eto yetiefo anim asemu de agise etiefo agise kon katamansofo ni dodo wafo enkyere wonom adwene emfa ho be man de so agini nyankopon edi nyankopon etumi ade nyina tinya de ombe wo akola oye sikla oba no so kire se medical advice nso so e kire se sa pepepe ndi se sei onye de ontie ni kunu a woni ne be wale ana se husband to be ana se doctor asemu a waka kire no advice eno na wonfa kusu sometimes nyame fa ni pemu kasa kire ye no kwasem betimi aba se ne sofo kai so odi nyame di se obompa ye a bibia be fine eduru se oba na be wo a omuntimi nwu akwara bia wo ye SS ana se wo ye career ana se na so far as omumienu no AS ne de probability so mbenya ba ku bi befra mu no ebetimi kura ye 9 ni nyina se eba saa na sem kura na ye 4 a ebetimi aba se ba ku beba mu a wo ye sekla ebetimi aba se mienu miensa ebetimi aba nso se 9 na obewu ni nyina no wo nyina aba se ami bedu ho afofie wo nya ni wuye akoso ya no ne asem no na de wutia so ankoye yie na ba ku na esa akoye ba panyini awodi awodi abrabo adi ababo nipa ni dimba mitirimu no wono anu abaso yakobu ya tesai James no James Yakobu James asem we die mesrew we die kane kore wo mu kire yen na sister no wo dwan ye ho papa asa wo yaboto okay the me can say sister no onko be man ho no kan kye ne say ene ombo mpa ne nyame yi ne die ne mfiri ho na onye AS no say nyame tumi ma ne AS ne firi ho dia afio ne ntwe aso nko ware okay James advice no say ni moja ni timi se sanko ade a hey na James dey asem na wo kan brother James wako ayi kan wo fi mi wo ja to so aja kwa me awa ba greno net say madama nyame nado na on swe aja nado aja ye tetare mu ahanu mu a ye de nyakopon da o mai awodin enede me say ebi mu anya ne sa ye de anya ye fa da mai ba de sedai nyame dia ye ejumewura ene etiwo ina eni oba pano ne ni sha wono ejiano eje so a papa onu bibi ye erani ma I say creature by GPA ye di eradi exact then in akupon won say ye o se so for ne ka say o jinya me di bia obi be ka say bia o jinya me entu wasie e na kenso ne say ye nyawo e say nya chiti o kristo mu say kristo tu ye be e ye bia me ka se manu ko wale no onko so no ko no me di se ansu egu rade so na erade pe kai de bia bom eyi kwa me nyame enhira papa na won to kwa ennemu o si ababa wa ne nko wale wo so nko wale na mu nyame wo ho so betimi aboa no asemi wani Abena ye honorable Martin I don't know who was it. Yes song o si utimu den ro so pepe yes song okay ako yes ne ma atrasi e bia na go shoro be na say ya media me mo agina ho honorable
When you say me gira ho na say me ti ho, o so so ma me gira. Na so say me to ho na me gira ho be da mama tena sisa. O de wo di talk ti ho. Young quay. Okay, you are permit TFO na. TFO je so da wase. One say enema bu ho aye enipa da sani akasa ni ni ma de say no kure pa so yenka yenye. I'm fine. Yes, please. You didn't say no kure ba yenye. E dey nti na say o ti di say o trim say nyankopon beti my side way. Uko jina lo kwem na ka ti Kristo ni nyankopon ka ba enkun e be kun ana enkun. E be kun. Enti ade enye na enye. Yes, doctor's advice. Enti no mundi so. Okay. No munya de mu jina on to ato no mo to ato. Janka be ma na koye sofo idie. Bibia nyame etimi ye bibia. Osi oji nyame di. Anyway, honorable nyakopon insure papa. Yo, osofu yati ase. Yo. One thing that we don't have to forget is that God is the one that gives us wisdom. Earlier, one person called and was giving a scenario of standing in the midst of the road when the traffic is not on red and the cars are passing. It's a brilliant example. If we have the Spirit of God, it doesn't mean that we shouldn't apply wisdom. If they go ahead and marry, the probability of them giving birth to sickle cells children is very high. Okay. Yes, there are other instances that we have to put in our faith, but this particular one, I want to advise the lady that she should not temper and try and marry the man of God. Okay. The man of God is not God, is God. And whenever we pray, it is not mandatory that God is going to answer our prayers. Okay. It is God that answers prayers. It doesn't reveal unto us. So wherever the faith is coming from, I don't see this faith to be relevant. Okay. This faith is not important at this particular instant. Thank We you. We all believe in the word of God. Okay. But there are certain things that we have to apply wisdom. Apply wisdom.